na Pyramide nta mufana n'umwe igira. Stade yari nka 95% yari yuzuye. Kuri Azam même chose. Baza kuki Kiyovu Sport ari nayo ikipe by'uburgerageza kugira abafana batayisabiye kwijyana hari barabizi nabo. Iyo statement ntimuzongeye no kwikora. Ni statement iri wrong. Ntago ari byo. Ntago ari byo rwose rika. Ni statement iri wrong. Ni kimenyimenyi. Icyo bashaka turakizi. Nk'abakunzi ba APR tuzakibana amafaranga. Mwanaguza amatike ku bwinshi. Tuyo mu ikipe ya APR ubuyobozi bwambwe ko ntabwo tugira. Ndagira ngo nkiriringe iki kintu na Regis nawe hari. Rikare yarakoze statement ngo harya wayisubiramo ko nye ntabwo nyibuka. Nari ngiye umuvugizi w'abafana ba APR ku rwego rw'igihugu ndetse no kwisi yose ko mu kanya gato turi bubone statement ya mbere ko Stade Amahoro ibaye sold out ku birenga 40. Jangwana asubiza ko ibyo bintu nta kintu kirimo kuko atari match reyo ya ari match reyo yakiriye bwa mbere muri champion. Ati kuki tajyanyeho Bugesera kuki tajyanyeho Muhazi. So rero iyo uvuze ngo uyikoze statement ukavuga ngo reyo yuje Stade bwa mbere Amahoro ubukoze statement sibo bakiriye kuki batajyanyeho Kiyovu nimba biyaminiya kuki batajyanyeho Bugesera kuki batajyanyeho Marine ntibazakiriye. Ni derby ya mbere ahubwo bavuga uti derby ya mbere ibereye mu Mahoro. So iyo credit tuyima bareyo. Oya ni derby iyo credit ye derby ya APR na Rayon Sport wihe kipe imwe. Ahubwo no kujudginga bizabejo. Ese abafana bari benshi nabaye ariko kuko uvuze ngo ni Rayon Sport uhaye iyo credit bakiniyemo na Gasogi nta ni 25 byari birimo ntibari bahari. Iyo statement ntagari urayivuga n'iki senior muramira Regis iyo sindi bwemeranywe neza na Jangwani. kuziye impamvu rero kuziye impamvu ati kuri Pyramide hari harimo abareyo bimo baranasohotse baririmba bayikomera nsimamya neza ko harimo abareyo ariko nabonye abareyo 20 bagera 20 narababonye tubongere tubagire 50. Reka tubongere basi tubagire 50 cyangwa reka tubagire n'ijana. Abantu bari muri iriya stade kwema abantu ijana nta n'uwo wamenya ko havuyemo umuntu. Ntabwo reka dukore statement iriyo rika nakubwiye bakinye na Gasogi nta n'ibihumbi 20 byari birimo uzahamagare Kenesi uzamubaza zakubwire nta n'ibihumbi 20 byari birimo. Hari izindi kipe bari bakeneye kwakira ari ibyo ngibyo bayisaba buri munsi kuko nta muntu bayima ufite amafaranga yo kwishyura nta wundi muntu bayima kuko mamya neza stade amafaranga yishyura bakiyemo indi kipe nta bajye mu gihombo nayo kwishyura ntibayagaruza. Ntayo babona ngo ndetse naguye ntibawe na Gasogi nta n'ibihumbi 15 byari biri muri stade. Iyo statement rero ntabwo ari rwose ni derby ya mbere yujuje Stade Amahoro ivuguruye. Iyo statement yo nayemera wenda kongeraho ko ari derby ya mbere ya Kina Sport kuko impamvu ndi kubwira rika iyo bisa ngo APR niyo yakiriye match ale ntabwo stade ari kuzura. C'est ça urumva ni derby yari kuzura ni derby rero ni derby yujuje Stade ntabwo ari ubwo ibyo turaza kwibaza abantu muri Rayon Sport. Ugiye gukina na Rayon Sport iyoboye urutonde rwa championnat by'agateganyo byongeraho ntago ari agateganyo kuko niyo watsinda match zose ubu mufitanye nayo ikazitsinda tugendane Jangwani ubu tugiye muri fact sibyo siko bimeze ugiye gukina na Rayon Sport iyoboye urutonde rwa championnat by'agateganyo ntago ari by'agateganyo bavuga yuko ikipe yayoboye urutonde rwa championnat yarangiye ni ababura umunsi umwe babikiri by'agateganyo. Rayon Sport ifite amanota 29 mu mikino 11 iziganye ibitego 16 igiye gukina na PRFC ya gatanu mu mikino 9 ifite amanota 18 izigamye ibitego 4. No kuvuga ngo APRFC itsinze ibirarane ifite 2 yagira amanota 28 niba ntibeshye ifite 18 28 kongera ni na match Rayon Sport nayo niyo yayitsinda ifite amanota 27 Rayon Sport yasigama inota rimwe sibyo icyumvikana nuko Rayon Sport iri mu bihe byayo byo kuyobora urutonde by'agateganyo yego iri mu bihe byayo bitandukanye n'izindi derby twajyaga tubona aho zabaga APR kenshi iri imbere ya Rayon Sport. Ugiye gukina n'isaro ry'Inyanza bamaze kwimika cyitwa FBI
Federal Bureau of Investigation niyo attack bazanye kuri derby. Ndavuga Faringani super striker kuva muri Senegal, ndavuga Aziz Bassane umunyamari uri kubica bigacika, ndavuga Iraguha Haji. Bwana Jangwani, iyi FBI ubona yamaze gukangararanya abantu mu Rwagasabo urayivuga hiki? Bwa mbere ubwo ndabanza kubashimira kuko buri gihe iyo nkoze iyo mbahaye umurongo ubona ko bawugenderaho buri munsi. Ngira ngo nababwiye kuvugurura jezi, wabonye ko bagerageze gukora innovation ishoboka yari yose, bahinduye jezi zera murenye n'ubu ngubu ntibarashyikira, ariko byibura ubona ko baragakoze. So nazanye rero trio ya mbere mu Rwanda nyita RDB, wabonye ko nabo bagiye muri ubu buryo. Sorry, Axel Rugangura aranyungane ngo Aziz Bassane n'umunyakameroni, nabivuze ko ari umunyamari. Okay. Biragoye kubamenya abantu badahamagarwa mu makipe nationale, biragoye ahubwo nubwo ngubwo barihangana. Asante sana Senior Rugangura Axel. Mwataka uhamagarwa muri equipe nationale? Yego. Mwataka utahamagarwa muri equipe nationale amubigirwa niki? Harya hamagarwa muri equipe nationale? Turi kuvuga FBI. Hari umuntu uhamagarwa muri equipe nationale muri abo bataka? Federal Bureau of Investigation. Ariko cyangwa ni mwibutse ko hari abafana binjiraga ubuntu. Ibyo turabigarukaho. Nari mu statistique zihari. Uyu munsi utabeshye abakunzi ba PRFC ntabwo bufite kubona ira FBI ikipe kuri imbere kwa muri yo wayitsinda inota rimwe riragumamo. N'ubwa mbere nabona Rayon Sports ibitego kuri journal nk'iyi.